Evo, danas smo na Rtnju, početak septembra je, došli smo malo, beremo lekovito bilje, uživamo, prelep je dan, nije toplo, 20 stepeni, 21-2. Sada od bilja ima rtenski čaj i ono što nas još interesuje to je ovaj sitno lisni pelin. On je izuzetno dobar, zovu ga još i Božje drvce. Možete zamisliti zašto ga zovu Božje drvce, zato što je Božja trava, leči puno toga. Ovaj mali pelin, Božje drvce, ili zovu ga još i rudinski pelin, služi isto kao svi pelini, znači za jačanje želuca, protiv lošeg varenja, nadimanja, poboljšava apetit, sprečava podrigivanje i tako. Znači sve kiseline u želucu, znači sve što ima veze sa želucem i lečenjem želuca. To mu je prva uloga. Druga uloga je da uništava gliste, znači patogene organizme u telu, kao što koristi i za čišćenje krvi, znači protiv zgrušavanja krvi, znači može da doprinese i zaustavljanja stanja gangrene ili uopšte tako nešto, zato što on u suštini čisti krv, znači poboljšava kvalitet krvi. Tako leči, ujedno preko krvi leči kožne bolesti, može da pomogne za tuberkulozu, reumatizam, a naravno je njegova treća upotreba koja je jako značajna, znači za žene, to je znači sređuje bolne menstruacije, menstrualne probleme, belo pranje i neredovne menstruacije. Tako da sasvim ima opravdan naziv zašto se zove Božje drvce. Znači ovako uzmete neke makaze bolje i seckate jedno po jedno polako. Meditativno, ne žurite, nemamo zašto da žurimo u životu. Polako. Evo ovo je za litar i po čaja sasvim dovoljno. Rtenski čaj je izuzetan jer diže ceo imunni sistem. Šta to znači kad diže ceo imunni sistem? Znači utiče na mnogi organe koji su nam vitalnog značaja, tako da možemo reći da uz pomoć rtenskog čaja može se popraviti situacija kod astme i bronhitisa, što se tiče disanih organa. Što se tiče dijabetesa, može da pomogne znači, u borbi protiv njega, a naročito je dobar za uništavanje gljivica i štetnih bakterija u celom organizmu. Deluje veoma umirujuće na ceo probavni trakt, znači na creva i na sve želudac, i da smanjuje gasove, opstipaciju, nadimanje, a ublažava i grčeve i stabilizuje rad želuca. Sljedeći njegov uticaj je na mokraćne kanale koje čisti i polako uklanja pesak ili kamen polako u bubregu rastapa. Znači ovo je izuzetan čaj, izuzetna biljka i zato je i tako i poznata. Rtenski čaj se smatra i odličnim afrodizijakom, naročito za muškarce, i u narodu i u okolini Rtnje je možda najpoznatiji po tome. Eto, to su sve njegove vrednosti, tako da ga možete koristiti slobodno u velikim količinama i redovno, znači bez ikakvih problema može da se konzumira ovaj čaj. Čuvarkuća koju mnogi mogu da gaje svojim kućama okolo, najčešće na krov se stavi par komada, onda one za par godina porastu. Znači, sem što je poznata za lečenje ušiju, poznato je da njen sok može se koristiti i za razne kožne bolesti, odnosno može za bradavice, može za kurje oči, za pege na koži, rane, čireve. Znači, uopšte za bilo šta što teško silazi iz kože, možete koristiti čuvarkuću. Opekotine, ubode insekata i tako to. Znači evo ga list odličan, može se pojede kao salata. A može i da se iscedi iz nje kapljica. Sad je baš suvo. Eto, ta kapljica se stavi u uvo kad imate uveta. Odlično je za uši. Starinski babski lek koji lekari kažu da ne radi. Probajte sami pa se uverite.
Da li radi ili ne radi? Evo ovdje imamo još jednu biljku na koju nismo računali, jer je ona dole u kontinentalnoj klimi gdje sam ja, na 400-500 metara je precvetala odavno. Međutim ovdje evo još je u cvetu, završava se cvetanje. To je Origano vulgare, kontinentalni origano i njega ćemo nabrati isto jedan buketić. Origano vulgare na narodnom se kaže vranilova trava ili vranilovka. Pomaže kod prehlade, nazeba, poboljšava apetit, ublažava kašalj. Koristi se kod zapaljenja kože i sluzokože. Evo ovdje imamo žutu hajdučku travu ili žutu ravan takozvanu. Evo ovo su cvetovi od prošle godine. Sve ovo, znači evo 1, 2, 3, 4, 5. Međutim ove godine vidite slabo je cvetala, ove godine samo jedan cvet, on je sad u precvetavanju. Inače većinom precvetala svuda na rtnju. Listovi su srebrnasto bele boje i žuta hajdučka trava ima izuzetno lekovita svojstva. Žuta hajdučka trava ili žuta ravan je jača od obične hajdučke trave, one bele. Koristi se slično naravno kao ona, ali ima jače dejstvo. Čisti krv, najviše jača krv, odnosno služi protiv anemije. Jako dobro utiče na organe za varenje, protiv bolesti stomaka, creva, bolesti jetre, žuči, leči bronhitis, neurednu menstruaciju, hemoroide, čireve i kožne osipe, a koristi se i protiv glista i glavobolje. Znači, otprilike možemo da kažemo da ona služi za čišćenje cijelog organizma, odnosno krvi, a onda kad se krv očisti, onda ide čišćenje i drugih organa. Evo ovdje na rtnju kad smo se spuštali smo vidjeli i jednu neobičnu i retku biljku. Znači radi se o drvetu iz roda Sorbus, kojima pripadaju i kruške i oskoruša. Znači radi se o jednoj divljoj biljci koja se zove jarebika. Ona ima ovako, evo sad je upravo jesen, septembar, znači ima crvene plodove i plodovi su lekoviti. Tako da vas upoznajemo ovog puta i sa tom biljkom. Jarebika je biljka sa izuzetno lekovitim svojstvom, međutim čak i malo travara u Srbiji je koristi. Ona je nepresušni izvor vitamina, ali njena upotreba ide u stvari plodovi posle prvih mrazova, znači kad onako malo ugnjila, isto kao i oskoruša. Znači, posjeduje velike količine vitamina C, A i E, podstiče izlučivanje mokraće i ono što je najznačajnije, čisti krv. Tako da kad vam očisti krv nestaju sporedni efekti kao što je reumatizam, razne smirivanja upala i tako dalje. Za lek se koriste samo zreli plodovi, koje je najbolje brati u jesen posle prvih mrazeva, odnosno pred zimu. Poznato je u našem narodu da se od nje prave i marmelade, džemovi, sokovi. Znači jedna vrsta divlje voćke koja je izuzetna i ako imate prilike negdje da naberete sada, otprilike za jednom mjesec dana, slobodno je konzumirajte. Znači može i sirup za kašelj da se pravi, može promuklost da leči, znači mnoge dobre stvari može da se dobiju korišćenjem divljeg voća.